Nganong baho atong baba? Maunay pangutana karon nga akong tubagon. So before ko na tubagon nga pangutana, ayaw sa inyong kalimti i-subscribe kung sa YouTube mo naglantaw niani nga video, o kung sa Facebook po mo naglantaw, ayaw po nyo kalimti i-follow ang akong Facebook page. So ngano dayang baho atong baba? Tungkod na siya sa ki nga napanos diha sa atong ipon. Kabantay mo anang luto nga papanos? Di ba mabaho gyud? Kanang sudan nga papanos. Moriya pon mabaho gyapon. So ayaw gyud ninyo pasagdi nga mapanos ang inyong ki diha sa inyong ngipon. Kay mauna ang hinungdan nga baho ang manimaho ang inyong baba. Suon sa atong buhaton para ato kining malikayan. Suon sa atong buhaton para ato kining malikayan nga dili ta mapanusan og ki diri sa atong ngipon. Ginagawa mo. So kinahanglan ang atong ki bahaw pa lang ato na nang kanon para di na siya mapanos o dili na siya manimaho sa diri sa atong ngipon, para dili na mabaho, dili na manimaho atong baba. Kung kuan kay mora ba na gyud pinaka hit sa mga tao o sa mga kuan ba kung nabakay uyab nga mabulagan gid, nga mabulagan jud ka kay baho kag baba. So maura na day akong tambag sa inyo, kinahanglan dili mo magpapanos, dili mo magpapanos og ki diya sa inyong hipon, kay mauna ang hinungdan nga manimaho atong baba. So kini nga video i-share ni sa inyong mga barkada para na pod sila'y idea nganong baho ilang baba. So maro to.